I pozdrav moji drugari, dobrodošli u Srpske trikove i u novu epizodu. Danas ćemo odmah da pređemo na stvar i malo ćemo se poigramo sa vašim umovima, tako da ćete da pogađate koji logotipi su zaista pravi od ponuđenih. Na kraju videa u komentarima pišite vaše rezultate, a ukoliko želite da pogledate test automobil protiv policajca ili novi video Conora McGregora, možete posjetiti link našeg novog kanala iz opisa videa. Ma hajde odmah da počnemo. Dakle, imat ćete 10 sekundi da razmislite za svaki poznati svjetski brand koji je zapravo pravi, a koji je fake. I počinjemo sa Burger Kingom. Dakle, pogodite koja od dva logotipa je original i imate 10 sekundi. Levi je pravi logotip i evo kako izgleda. Idemo dalje. Nutella, ko ne voli slatke proizvode Nutelle? Pogađajte da li je levi ili desni pravi, 10 sekundi za vas kreće. Pa nije fair, ja sam mislio da je leva strana tačna, ali vidi se da ne poznajem Nutellu. Ovako izgleda prava Nutella. Volkswagen znak, pa ljubitelji automobila, ovo je samo za vas. Dakle, pogađajte koji je pravi znak. Tako je, ovaj sa leve strane pravi znak i ovako izgleda u realnosti. Posle Nutelle dolazi Nestle, još lepši proizvodi, pišite šta mislite koji je logo pravi, levi ili desni, 10 sekundi samo za vas. I logo sa desne strane je pravi i ovako izgleda na njihovoj kompaniji. Pepsi, Coca-Coli najveći rival. Pogađajte koji logo je pravi, zaista je zbunjujuće. 10 sekundi samo za vas. Da, tako je, logotip sa desne strane je pravi i ovako izgleda Pepsi u realnosti. Jaguar. Ajmo svi like ko bi voleo da provoza ovu crvenu divlju macu Jaguara, nego hajde pogodite koji logotip je ovdje pravi, 10 sekundi je vaših. Ovaj znak sa desne strane je pravi, iako je ovo bilo teško pogoditi. Sljedeće što nam je u pitanju jeste BMW, posle Jaguara BMW. Pišite mi u komentare šta biste više voljeli da vozite, Jaguara ili BMW-a. Iskreno, ja bih nekog, možda u stvari oba, ja bih oba, definitivno. Dakle, pogađajte levi ili desni logotip, koji je pravi, 10 sekundi je vaših, ajdemo. I logotip sa leve strane je pravi, tako da ovako to izgleda u realnosti. Nescafa. Verujem da se mnogi od vas predoziraju od Nescafe, tako da pravi ljubitelji, u čemu je ovdje razlika i koji logo je pravi? 10 sekundi je vaših, šta čekate? I logo sa leve strane je pravi. Ovako to izgleda u realnom životu. Nesti. U letnjim danima ovo dođe kao veoma dobro osveženje, tako da ljubitelji osvežavajućih pića, recite mi koji je ovdje pravi znak, to jest logo, 10 sekundi je vaših. Tako je, ovaj sa leve strane je pravi znak. Ovako to izgleda na boci. Posle Jaguara, BMW-a dolazi nešto malo lošiji Peugeot, tačnije Peugeot. Imate 10 sekundi da kažete koji znak je ovdje pravi. Tako je sa desne strane i tako izgleda Peugeot znak u realnom životu.
Snickers. Ajmo like, bre, ko voli Snickers i ja ga obožavam. Mada nije toliko zdrav, ali šta da se radi? Nego recite vi meni, ljubitelji Snickersa, koji je ovdje znak pravi. 10 sekundi je vaših. Znak sa leve strane je originalnije. Tako to izgleda, dragi moji. Znam da ste znali. Porsche. A u komentarima mi pišite šta biste sad prevoljeli da provozate, Jaguara, BMW-a ili Porschea. I naravno, ko je ljubitelj Porschea i ostalih automobila, pišite mi sada u komentarima koji je znak ovdje pravi, levi ili desni. 10 sekundi je vaših. Znak sa leve strane je pravi znak Porschea, tačnije originalni znak i ovako to izgleda. Drugari, nadam se da ste se malo zabavili u ovom klipu, iskreno mi je drago ukoliko ste imali sve tačne odgovore, dakle u komentare pišite vaše rezultate, čisto vidimo koliko dobro zapažanje imamo. Dakle, a ukoliko želite da pogledate novi test automobil protiv policajca i nove videe Conora McGregora, posjetite link iz opisa, a to je Mask Channel. Hvala napred, vidimo se u narednom klipu, sve najbolje!